Hello, muntanam sopiulan naute hojosi tunin video khat nan simutin tuni video simdu chu hela YouTube chungsa hian na hang pin mi pin tam pian ani he jong la hello lai du ja chu kaima he na explain tham khat hin hil chi ni ka ting hi kan hil chi di hoi tanin ngai utin khunung la YouTube ke tha hon hon boi nei nei lo ding wa tia kaima tan kan tu ja chu tham khat sel ka hin bot hin a chei chan ani ngai win nang hoi ta ni ke mer chi ding kan ti mu ve YouTube hi I hon ting la video ho hi ai ma dei a hoi mi vat nom ding po hi a ke post nom ji en hi cho hi I bol lo do a phai a ji so YouTube hi tu hin ken ka ke hon nin tu ke wal subscriber kan nei subscriber tu ke thin wa hin wat so wal hi 4k awal tan YouTube monetize bol thai tai apply bol thai tai te chon apply kan bol en hela tu chen ge hen monetize sai thai pon epi nam te reject tam pi hongin epi ja reject ham te la hi cho cho video ka content hola hi kai malim kimulo atam pi ani ome amana kai voice tam jaw lo na tam pi ani ome hi cho si cho delete in bolin in tv hi cho si so delete ka bola la hen but view so he ong khil hai he cha ko chen YouTube ma ko na het the chu he la monetize hoi sela bol do thei nge tia YouTube hi boi hi han tia hoi selin bol jom thei nge tia la hen I content he ai ma video ta hi sa ding aban la ai ma voice hi na hi sa ding ai ma mail hoi sela a hi ala chen views tam hi on la views what so wal kho hoi sela ke pa he ti hoi chen ke mail chi uten mi content video ho la do post I bolowa views tam pi mo kan khat cham lo he ti jo ini ke mail chi teng ma kan sei hin tin tun kyong content monetize ka bolin ai thei hin mo hin 30 days bolin 30 days sunga sei pn sevam ta la reuse content kitin hi chi YouTube danga ani ke post sayang aza ve ti hen hi cho hi delete bolin ti hen hi sia so delete ka bol kinen lai ta he 14 days phat la appeal bol thei denga hongom kitan hi chi ya so tu nia ka sai nom pen chu he da monetize YouTube hin bol he thil no ma hi poi mi mu denga abai to kilo hin ai wang so thil ha sa ta hi en hi chi as thil ha sa ta hi ya so I lol hin na thei ding wa so I content ho hi ai ma hi na ta a hi lo la ai ma voice hi na a zau te ngai e ti so ai se den ke mail chi utin hoi se den YouTube ong ki pan ho yo sin hi ti chon anim bol ji utin chop lo ho hi post bol po te akan na khat saum po ti so kai ma hi na ta ko na ka het ja social ka hin bol hen tin no ni ke mail chi win lang to hen content he som li lang ka delete nen epi ja ka delete ham te la monetize pha la hin hoi sela a hin che wa ai ma hi lo si chu amon an ka ha ji o he views tam han lang wat so wal tam jong la he cho he aka na khat cham lo he monetize ki bol thei lo na ji cho hi cho hi ja cho content hi hoi tan ki su thiangotin ai ma hi na ta khanin video sim ji te ti chu ga se ro hen tin atu chilawa la dei sa manin mi album tho ho po ka mutin post jong le han monetize phat la nang ma hi lo ya so YouTube nei pan hi lo ya so na content so hong ki sim lo ding na wa so wal hong ki sim lo ding YouTube ma ko na Google Office ko na content he ki delete nen ti hong ki sei tho de he khonunga I bol sang wa chu I ke ma bol pau yo chu hong phajon te tia chu tu nya ka het kham ka sei hen ji nam te la kai ma ta na what so wal for ke thin ta monetize hi thei jet jing tham ta so apply ka bol la a hi thei ta hen
reuse content ke tin mi content mi YouTube ma ke post sa hong kan post khain kai ma hit kai ma voice jaw lo na kai ma lim jaw lo na video tam pi kan post en hi so allow hi lo ya so ka tha delete kin hen hi so ta he I bol ding ba la chi ta in ai ma voice ai ma face ai ma hi na ta in bol ten bui nei ma chai nei na lo ding in ta ka hen se hen ai ta ni ki mel chiu tin YouTube ngi tha pan hon ani zui chiu ti chu ga se do he